Mai I pōtikirua ki te toka a tai au. Tauana kia tūranga tangata rite. Rere iho ki ngā tukemata o ka hungunu. Ngā reo irirangi o te rāwhiti. Ai, kia ora rā. Mānawa mai e, te putanga o Matariki, mānawa mai e, te mātahi o te tau. Mōre nei te iwi, nau mai ki tēnei hōtaka e kia nei ko Kapu tai rāwhiti. Yes, indeed, we have a special story on today's show. Our whanaunga, down the way there, at Highway 35, Radio Ngāti Porou travelled to the big city of Tāmaki Makaurau for the launch of Coco Reo Māori. There were a few stars from Te Tai Rāwhiti in that Reo Māori cast, and RNP got a special interview with them. Oh, I can't wait to watch it. But first and foremost, let's check out the latest Pito Pito kōrero along the eastern shoreline. Mai I te tī ki te tā, ki ngā tai pito pito o te wā. He wera te tī, me maringi. Kua puta anō te karanga a te manawa kaupoi Matariki ki ngā whānau, kia heria ā rātou hoiho ki te takahi i ngā ara mai i te marae o Awatere i te Araroa, ka whakahikoingia ngā hoiho ki te awatonu o Awatere, ka hoki anō ki te marae ki reira kai hākari ai. He whātekau marima tāra tūtu ma ia kai eke hoiho, he tihāte ka whakawhiwhia ki ia tangata ko rehitatia. Ki tūranga nei, ko YMP ngā toa whakaihu waka o te Hira Lee Brother, te kaumārima ki te kore ngā tatau whakamutunga i tū ki te pāka o Barry i ngā rangi whakatā kua hipa atu. He hauā whiowhio he marangai i kitea, hioi anō ko YMP tērā i koke whakamua kia toa ai i a rātou mo te taukara pīpiti tuarua. Ki ka hungunu i nāianei ka piata mai te kauai a Māui hei whakanui i te kāhui whetū o Matariki. Ko Matariki mahuika te ingoa. Ko whakaitia e te kaunehera ārohe me te tira patuahi kia tahuna e ngā whānau wetahi ahi ki taua wāhira, hei te rima karaka a pōpō timatai. Ki te hiahia rehita koe me tuku tono ki matchfitnz@gmail.com. Akati koera katoa ngā pūrongo o te wā. He timo kai, he wera te wai. Noho mai, me rāhia rāua ko mātai. In a collaboration between Matewa Media and Pixar Animation Studio, Coco Reo Māori is the newest film to be translated and released into Reo Māori in time for Matariki. It also features some of our whanaunga no Te Tai Rāwhiti as voices of a few of the characters in the film. So Radio Ngāti Porou travelled to Tāmaki Makaurau for the launch of this beautiful kiriata. Kia te tirawa ki tātou. Kia ora e te iwi, welcome to Kapu Tai Rāwhiti. Kua tai mai tātou ki te whakarewatanga o Coco Reo Māori, yes, Coco Reo Māori premiere. Nau mai, hara mai tūtaki mai ki etahi o ngā actors, kua whai wāhi ki roto i tēnei o ngā hōtaka. Te pō hākune atu, te pō hākune mai. Nau mai hoki mai ki rarohenga. Wow! E ora ana! Whānau miho! Miguel, kaua koe e wawa mai. Ki tēnei tau, ka rongo te ao, ka rongo te pō. Pēhea te whakahoki. Mānawatia a Matariki. Mate katoa. Kāre Taiwan e huruhuru. Ka taku ihu, te taia tea. Coco Reo Māori, kei ngā whare pikitia hei te tekau mātoru o hurai. Koenei te tino kiriata kiawa o ngā mea e whākua oti ke awa hau te mahi. Tēnei nā ko te wairua Māori kei roto i ngā āhuatanga katoa. Hākua ko te tāhuhu o te kaupapa nei, he me tiki mai i Mehiko. Ko ngā tikanga o Mehiko, āhua rite toki te Māori kia tātou i tēnei whenua. Koina rekareka ai ki awa, kai te tino rongo taku wairua i te ōritetanga, i te tūtakitahi, te ngā kautapatahi o ngā whakaro e orite ana, o ngā tikanga e orite ana. He ngā wari te whaka Ngāti Porou i ngā tuhinga mō Coco? Ngā wari rawati, no te mea koina nake tōku whakaro, aku whakaro katoa, whakaro Ngāti Porou no reira, iawe whakamaori ana i ngā kōrero, kai te kite atu koe i rote te mātakitaki te whakāturanga nei, ngā kite atu koe i te kuia koko, whai whakaro e ka hoki aki ngā mahara ki ngā pikitia o neni tāwai mōna, te rāhunga, no reira, iawe e whakamaori ana, mātakitaki ana, ka hoki aku mahara ki ngā pakeke, ki ngā kuia, ngā kraua, te nui ngā kōrero ki te pō, no reira, māma noiho te āta whakatakoto. Ko te mahi uau o tēnei mahi, ko te he tapatapahi etahi o ngā kupu, etahi o ngā rerenga kōrero kia mau ki te whakahua, ki te hanganga o te waha i roto i ngā mea nei.
atu i tēnā nā, e raunga mahi. Kei te tino hihiko toku ngākau, ki te mātakitaki i tēnei kiriata, mo te whakatūranga no hoki kia kite i ngā hua maha o te reo Māori me te aroha anō hoki. Nā he āhua māngere te reo Ngāti Porou, e ki tau tērā, ana mea koe kia whakatutuki i ēnei mahi. Ko tōku tino kiwaha, ko te kaitieki. E mea hata ki hi tēnā, mo te tieki, tino tere te whakatutukinga o taua rerenga, ara he pai te tikanga o tērā, ko te tiaki. Koenei te wāhanga ahua uawa ki au, ko te whakauru atu tō tātou reo ki roto i te kiriata, ki te wahine e kōrero ana i tōna reo, ko te whakauru atu tēnei kia kapi atu ki roto i te wāhanga kōrero o te wahine e whakarite nei au. Koe anō, e tahi o ngā wāhanga o te mahine he koia tino kino rawa tutaku wairua. Kei te whawhai au ki tētahi tangata e whakararuraru ana te huarahi o taku moko puna. Te mari a tira, ne? Te hauhane ko ngārimu tō tērā e wepu rā. Nā reira painoa te wepu ati a ngārimu. I got a job to do. Get grumpy. No reire, te iwi kua mutu te whakaaturanga o Coco Reo Māori, kua whakarewahia. Heha o kōrero ki tātou whānau, me haere te kite, me hara anei. Me, he tohu. Me haere ki te kite, he tino reka. Ko te rewa ke o Ngāti Porou ka whakamahia, ka tino rongo he reka, te whakarongo atu ki te taringa, me te rere, me te te takotoranga hoki o ngā kupu paniora i roto i ngā rerenga Māori, he tino marama, mōku, no te me marama na ki ngā reo e rua e ngā reo ai, he tino reka, me haere ki te kiti. Te kau te kau e te iwi, no reira me pekatu ki ngā whare pikitia i tēnei rā, ko rewa haere ki te mātakitaki. Pero no hay tequila, pero no hay tequila. Échame mariachi. Oh, Man, that looks so cool. Maybe we could be, the voices on the next film. Engari, tēnā koutou, RNP for that story. yeah, mihi atu ana kia koutou katoa. Well, that is us for today. Stay tuned, same place, same time tomorrow as Radio Kahunga News. Kino Crystal visits last year's MasterChef contestant Rachel Mako and prepares a matariki feast. Oh, we can't wait. Hey kona! Hey kona! Oh, I wonder what's on there. Oh my gosh, hangi. Oh, fried bread. Radio Ngāti Porou, Radio Kahungunu, Tūranga FM, Kaputi me ngā irirangi o te rāwhiti.